nos que estamos aquí aplaudindo e mirando, que non nos notamos tanto, pero 6.000 metros siendo che unha boa andaina. Vamos participantes, último esforzo, recompensado con este aplauso do público presente, damos. ¿Qué tal? Bien. Si o primeiro dos participantes pode achegarse hasta a megafonía, se é tan amable, achegarse aquí ao divino maestro onde recolleu o chip, por favor, hasta a megafonía, gustaríamos falar con él e que nos dese a impresión de que este percorrido, do cual acaba de rematar nestes intres, que nos dé a súa opinión, por favor, o primeiro dos clasificados, si se pode chegar hasta aquí, hasta a megafonía. Vamos a ir ao Sal 76, chegando tamén, completando o seu percorrido. Bo remate, sí señor. Participantes a auga, habitualmente o cedelo, o chegar a meta a mão esquerda. Participantes completando ese recorrido, esos 6.000 metros corriendo por Ourense. Bueno, primero clasificado de esta primera carrera aquí no Barrio do 21, Iván do Campo González. Gustaríamos, Iván, si se pode chegar hasta aquí, hasta megafonía, para poder falar con ele que nos dé as súas impresións. Iván do Campo González, de Ribadavia, Sociedade Ximnástica de Pontevedra, primeiro clasificado. Segundo clasificado, Rubén Díaz, do Ourense Atletismo, Academia Postal. E o terceiro clasificado do Clube de Pía de Zoito de Maceda, José Manuel Casado Méndez. Bueno, esos foron os tres primeiros clasificados. Esta carreira siguen chegando e máis e máis e máis. E chamamos a Iván do Campo González, si poda chegarse ata aquí, hasta a megafonía, para que nos dé as súas impresións do que foi esta primeira carreira no Barrio do 21, correndo por Ourense, circuito de carreiras populares.
Iglesias populares do atletismo. Lembramos que a seguinte carreira terá lugar o sábado 26 do mes de maio e será a carreira do Couto, pero esta será en horario 21 horas, será unha carreira en horario nocturno o sábado 26 do vindeiro mes de maio. Llamamos a megafonía a Jorge Vázquez Iglesias. Corredor Jorge Vázquez Iglesias, por favor, que se achegue a megafonía. Jorge Vázquez Iglesias, que se achegue a megafonía, por favor. Participantes, hombres y mujeres de Ourense, ahí está, sí señor, completando una vez más, no nos olvides, la carrera do Couto ali estará también presente. Vamos a llamar de nuevo ao primeiro clasificado, a Iván do Campo González, si se pode chegar hasta megafonía. Y también llamamos a Jorge Vázquez Iglesias, que están esperando aquí en la megafonía. Llamamos aquí a dorsal 1172. Gimnástica de Pontevedra. Bueno, Iván, pedimos, como sempre facemos nas carreiras, unha impresión do percorrido. Vos que tedes ido por moitísimos sitios, que che parece o percorrido e a iniciativa, evidentemente? El recorrido es muy rápido, está bien sobre todo para la gente popular, para que se anime a correr, no tiene ninguna dificultad. Y después había mucho ambiente, gente por la calle. La iniciativa aquí en Ourense, como el circuito de carreras popular por Ourense, me parece una buena iniciativa porque cada día hay más gente aficionada a correr carreras populares y es una forma de crear ambiente. Bueno,
Pois Iván foi o primeiro clasificado, se mal non lembro, vamos a dicir os cronómetros 19 minutos 2 segundos, me parece que foi o tempo de Iván. Ben, estás en boa forma, encontraste ben, cual vai a ser a vindeira carreira en que vais a participar? Ahora estoy preparando la temporada de pista al aire libre y el objetivo es el campeonato gallego de 5.000 en pista. Y las carreras que estoy corriendo del circuito de Torres por Orense, pues si me es compatible las iré corriendo. Bueno, pois nese percorrido esperamos verte e sobre todo tamén a máis compañeros que viches de outros clubes o esforzo competitivo máis ben é de facer o percorrido completar. Na Graciña. Bueno, pois a primeira carreira, como sabedes, vai ter lugar no barrio do Couto e será xa nocturna, sábado día 26 ás 21 horas. Seguimos aí chegando, completando, marcando o ritmo, cada un evidentemente facendo pois sin as chaves pouco pode facer, así que se sodes tan amables, se alguén atopou unhas chaves, por favor. Vamos a ver que tamén queren ser protagonistas aquí os... A ver, ven aquí. A ver, ven aquí, que van a falar tío. A ver, vamos a ver este amigo que está connosco. A ver, ponte aquí para que te vexa. A ver, aquí. A ver, ¿cómo te chamas? Carlos. Carlos, bueno, ti, en que carreira? A ver, en cuál estuveches? Nade? Benjamín. Benjamín, bueno, é que os riches ben cos teus amigos. Onde están os teus amigos? Aquí os teus amigos eran os que decían quere falar ya los amigos. No, pero se ven llegar, se ven. Yo a todo lo vengo, la llegada es mío a todo. Bueno, y así remata esta última carreira da mañá, completando ese percorrido Noraboa, esos 6.000 metros. Y así, la última de los participantes llegando a línea de meta, agradecimiento especial a todo el